Ikaze mu makuru yacu yo kuri iki gicamunsi tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu 2026 turi kuwa kane, dore amakuru tugiye kwibandaho. Minisitiri Bizimana w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi ndetse na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Nduhungirehe bari hafi gufatana mu mashati bazira abanyamurenge ubwoko bw'abatutsi bari baje gusura General Neva i Bujumbura. Guterana amagambo ndetse n'urugamba rwa ngo turwane rwabereye kuri Twitter. Nduhungirehe aravuga ko abatutsi ari ibikoresho by'abanyamurenge General Neva ndetse n'u Burundi buri kwifashisha kugira ngo bushobore guca intege impamvu za leta y'u Rwanda muri diplomasi ivuga ko abanyamurenge bari kwicirwa muri Kongo. Nyamara Bizimana abwira Nduhungirehe ko guverinoma ye iri mu marembera ndetse imeze nabi cyane, kuba ari kuvugira abatutsi b'abakongomani naho bahuriye ari ikimenyetso cy'ubutekamutwe gikomeye cyane leta ye ikunda gukoresha buri gihe iyo iri kudurumbanya akarere muri rusange. Nduhungirehe amusubiza ko we atandukanye n'abandi, ko aticara gusa ngo yumve abamunenga, ahubwo nawe aza akabakubitira mu ideye. Nyamara kandi urugamba rw'abagabo babiri rurakomeye cyane, kuko Minisitiri Bizimana nawe w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi nagajya aripfana. Murabyibuka ko mu minsi yashize yashinje Qatar kubangamira ibihano Amerika yari irimo ishaka gufatira u Rwanda, nubwo byaje kubigeraho ubutumwa yaje gusabwa kwahita siba byihuse cyane. Nduhungirehe na Minisitiri Bizimana ntago bakunda kumvikana namba, ndetse bahora mu ntambara za ngo turwane. Abakurikirana hafi ububanyi n'amahanga bw'akarere bavuga ko yaba Nduhungirehe ya Bizimana muri bo nta diplomasi irimo, ahubwo ari abantu baba bahanganye mu rugamba rukomeye cyane, buri umwe avugira inyungu z'igihugu cye. Ariko abagira inama bavuga ko bakwiye kuva muri ibyo bakagaragaza ko bize diplomasi, dore ko ari nayo bakuriye. Naho umunyamakuru ari Sudi akaba n'inshuti y'uwitwa Badrama, ngo asanga Badrama atari freedom fighter ahubwo ari umu opportuniste ushaka ngo ubutegetsi, ngo n'abantu hari uburenganzira bwabo, kuko abantu baziranyeho nta n'umwe ubuze uburenganzira. Ari Sudi tubibutse ko ari umunyamakuru wakoze kuri radio Isango Star ndetse na Sarusi, akaza kugana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo avuga gutya, ariko Perezida bwite Paul Kagame yise abantu nk'aba ibifobagane, abantu badatekereza kandi bareba hafi, bagendera kuri propaganda za leta nta kenge na kamwe bishirimo kugira ngo batekereze. Ari Sudi abamunenga bavuga ko umuhanzi Kizito Mihigo yajyaga akoresha interview, yewe umuhanzi Bahati Musa yakoresha interview, n'abandi nka Badrama akenshi akarengane kabo kaba katamureba, abareba gusa inyungu ze bwite. Ari Sudi akaba aherereye muri leta ya Texas, akaba yarabaye inshuti n'umuhanzi Badrama. Badrama yaje kuvuga ko ubu Ari Sudi atakiri inshuti ye, kuko akenshi intore iyo utazirinze zishobora no kuguhitana. Ngayo nguko rero ibya Ari Sudi ukomeje kuba igifobagane no gushaka kwigira nyoni nyinshi ngo niwe ukunda ubutegetsi cyangwa igihugu. Avuga kuri Perezida Paul Kagame yavuze ko ari umugabo ngo udasanzwe, ngo wahagaritse jenoside, ngo washoboye kubanisha abantu, ibintu byose abantu b'ingoma bavuga, by'umwihariko bashaka guhisura nziza FPR Inkotanyi. Ari Sudi nta n'umwe mu bari mu kiganiro wigeze amubaza icyo ashobora kunenga ubutegetsi cyangwa se abona kitagenda, kuko nta nubwo yanabitinyuka kugira icyo avugaho. Apotre Mbayahaga uherutse w'umurundi wegereye General Neva ndetse akaba ari hafi y'ubutegetsi bw'Igitega. Mbayahaga Apotre yakomeje gukubitira ikinyoma hakubuye uyu aherutse kubikwa ko yapfuye ndetse bari hafi kumushyingura. Ni mu gihe kandi yagarutse abwira abanyarwanda bumvise ko ari muzima kandi yemye, ndetse ngo n'Imana ye ahubwo ariyo izabashingura.
ibyo mu karere birasekeje abanyarwandakazi, barundi, banyamasisi, namwe banyarucuru, ngayo nguko namwe banyamurenge, ibintu rwose ntabwo biba byoroshye cyane. Ni amakuru ya No Lie, aho dukomeje kubitira ikinyoma kubuye, muzamenye ukuri niko kuzabatura. Dr Iyamuremye yabaye perezida wa Sena ariko udafite icyo yagejeje ku nteko ishinga amategeko, ubu yagiye mu zabukuru. Dr Iyamuremye inasi yo kubwa Habyarimana yamugambaniye, ubu ari mu guteza ubwega ngo atangazwa n'abantu bashima ko u Rwanda rwafatiye ibihano. Reka dusubire mu mateka tubabwire ubundi Dr Iyamuremye ni muntu ki? Ni umukwe wa Kayibanda akaba yarashatse umukobwa wa Kayibanda. Uyu Dr Iyamuremye Habyarimana ubwo yari asumbirijwe ndetse inkotanyi zimumbereye nabi, yagizwe umuyobozi w'ubutasi, nyamara byaje kugaragara ko aho guha ubutasi Habyarimana ahubwo yamuhaga inkotanyi maze zizakubita inshuro Habyarimana aragenda. Uyu yaje kugororerwa kujya n'ubundi mu butasi bwa FPR inkotanyi, aho yaje kuva agirwa umudepite ndetse agirwa n'umuyobozi wa Sena y'u Rwanda. Uyu Iyamuremye rero muri manda ye nta na kimwe yagejeje ku banyarwanda usibye gukurikiza amategeko ya Kagame gusa, ndetse no kuvuga nk'umuntu wicaye mu ntebe gusa, nta kindi kintu ashobora gukora. Iyamuremye abantu bamuzi bavuga ko ari umugabo ngo ucecetse, akari na mpamvu arya ingoma nyinshi, nyamara kandi Iyamuremye abamunenga bavuga ko ari ikigwari, umuntu utarashoboye kugira icyo amarira abaturage usibye ubutegetsi bwamuhaye akazi agenda akorera buhumye, ndetse akaba ntacyo yamariye abanyarwanda. Nguyu rero na Valeri Moral value afite zo ko yavuga ko abantu banenga ubutegetsi ndetse bakishimira ko bwafatiwe ibihano. None se Iyamuremye wa mugabo we uragira ngo umuntu utavuga n'ubutegetsi niyishimire ko bafatiye ibihano kubera iki? Abafatiye ibihano urabizi ko ari RDF irimo ubutasi, ikabamo abasirikari, akabamo n'abaki. Icya mbere RDF iri mu bantu nabo birukankana abantu bakajya kubicira amashyamba ya Kongo, icyo ni kimwe. RDF ubwo butasi burakoreshwa bukanyuruza abantu mu Rwanda, bukabashimuta, bukabashyira muri safe house, bukabica. Impamvu umuntu se babafatiye ibihano kugira ngo ibyo bikorwa bibi bakora bihagarike, impamvu batakwishimira n'iki? Abakurikiranira rero politiki hafi bavuga ko Iyamuremye ubundi nta kintu yagakwiye kuvuga, yakwiye gucikira akarya pansiyo, kuko n'ubundi nta kiyamaze, dore ko nabo mu muryango we bo kwa Kayibanda n'ubu bari ishyanga yananiwe no kubakibura nibura ngo ibintu bigende neza cyane. Reka tubabwire ko intambara yo muri Israeli na Irani ndetse na Amerika ikomeje gufata intera. Kuri ubu biravugwa ko noneho yimukiye ku gusenya ibikorwa remezo. Amerika na Israel bavuga ko basenya ibikorwa remezo bya Irani nayo irihimura kuri Qatar isenya amapeteroli, ibigega bya peteroli bikomeye cyane biza gutuma ndetse igiciro cya peteroli na essence kizamuka ku rwego hejuru, bigatumbagiza n'ibiciro by'ibikomoka ku buhinzi n'ibindi byose bicuruzwa, maze isi ikajya muri crise economique nk'uko abakurikirana iby'ubukungu babivuga, bareba ingaruka z'intambara muri rusange. Reka rero mbashimire kuba mukomeza kubana natwe hano kuri No Lie, mbabwira ngo ikiganiro nakagaruka, ndetse aya makuru ayandi turasubira ku munsi w'ejo saa 12 amakuru yacu abageraho hagati ya saa 12 na saa moya, ndetse na saa 12 za nimugoroba, saa 12 saa moya, ayandi akabageraho saa 6, yego saa 6 za kumanywa saa 7. Reka rero mbabwire mukoresha subscribe na like. Ikindi tubararikire kuba abamambure b'iyi televiziyo, radio televiziyo No Lie, kugira dukomeze gukubitire ikinyoma kubuye, ndetse mushyigikire itangazamakuru ryigenga, kuko itangazamakuru rindi ryo mu Rwanda bararikubise, barabacyuma babashize gereza, ba Theoneste, ba Karasira. Ni ngombwa ko abanyarwanda mwikuramo ibisubizo mugatera inkunga
no lie, aho ushobora gufata membership yacu ku madolari 4 ndetse n'amadolari 17 ukatubera uwimena, ubundi tugakomeza tugafashanya. Ikindi ni uko ibyo bidufasha gukomeza gukora ndetse no gucukumbura amakuru atari ivumbi azajya kugeraho, kugira ngo demokarasi n'uburenganzira bw'abantu bikugereho. Kora kanda kuri membership ubundi ube utubereye umufatanyabikorwa, ndetse hari amakuru tuzadushyiraho ku bamambure gusa akaba azajya kugeraho exclusive. Reka rero mbashimire, Uwiteka abane namwe, bye bye.